tu te in SAVA in chibai we Chhartea kania ka channel milo clip saka bilo subscribe sak tu song song te in SAVA chunga lom thu ka so ni la subscribe lo ten he ka channel hi milo subscribe sak turin kang yan tu chawa longka district thothar om te lo khle jung sung thena turin notification bell kha milo ngai pe mo sakin ola ilo da se don ya ole when I hian COVID-19 thileng me ka longka district din mun thar lam ber ngan ngai tha nga chuba ka chuan district chung thothar om then khatte kan thlir ho don bok ani ole tuna chuan COVID-19 thileng me ka longka district din mun thar lam ber hetang hian ilo ngai thang o COVID silang meka tundin huna longta districta khungsan hun mangmek te hi voin kaidar nga theng khan mi pani anni heng mi pani te hi mei chia ve ve nin positive case annia COVID care center chonhua enkol mek annia an thrisel na din hun vil reng nin ngai tu om man ni lo ani tun ngai ale voin lama state danga tanga ron thlen bel anom lova home quarantine in khung sang po tundin huna anom to lo ani longtai districta swab sample lak ZMC RT-PCR test turathon phei sample sangkhat zathum somthum panga ania district hospital longtaya thunet mangin sample sang ni janga som endik ani towa rapid antigen test mangin sample sangruk janga som li le pani endik ani to bok heng endik atang hian longtai district chunga positive case hi zathum somthum mu chua ani to a enkol dam to hi mi zathum som ni le pakwa anom meka positive enkol lai tuna hian covid care center a mechia pani an lo mek ani ole kan tinek nika kan lo soilok to angin covid free district kan nai ta le mai alo mom tak sita heng din mun kan thlen theina chan hi abul bera chon pathian ven himna wangani chongtai mi te chongtai na pathianin achang ka tilo theilo adot le a chuan mipui thu oi wangani sileng mek hi mipuya adara akai tamber po mipui jinga tanga mu chua ani sel ta chuti rualin sarkarin covid chungchanga ti tur le ti lo tur aduan zom konga mipui kan chang ruala kan district chunga dan bo chia man tur om bok ma se anol pui angin kan thu oi nara katilo theilo ne tuna chuan sivei omlo na district kan nai ta hle mai apathum na chuan health department a thok tu te doctor le nurse te staff zong song te DC le a staff te branch uele le central uele te veng him tu police te por sang sang chan ho na wang ani kan SAVA in lom thu in sil tur chuang kan om love pathian hnen a lom thu isoi molang u kumkalta zone niruk a positive panhi longtai district a hian mu chua ania hi longtai district a mu masak ber te anni chuta tanga voin ni thleng hian Mizoram district som pakhat zinga positive mu chua tam lama pathumna kanni heng zong song kara kan be chau na ra chua chu kan seng chho mek zel ani hi hetiang din huna kan din mek lai hian mi puite kanin tha da lu tukang ti ero ala om hle mai chu wangin film khurna kan tlak chom vai chuan amma ayana sa hian si hian min tuam hlup the nei ti hi sia ila sarkarin ruam man na siam te zom chungin film khur takin kan ni tin hun man ichiar zelang u voin khan longtai SP conference hall district wildlife crime control sub unit longtai district chu an chairman longtai superintendent of police pu DKS Singh hovin an thukhoma tlomngai por sang tene SAVA vele sapel a RAMSA zuara sum donna titop tura malak dan tur an ngai to ho ani he huna hian longtai SP chuan thingle nungcha te hum hal chu mishing ta ti tur ve reng ani thule
sa ko sang zirtina nen po kal ko phat ani thu soin dan phalwa ram ngole nungcha ti chereu tu te chu na taka shem thei an ni thu asaya Mizoram ram nuam tak ni sia phai lam nen khai khina kho chung le kho inkar kong jinvei wa na kal kong dunga nungcha le sawa mel mu tur wang lu tuk chu in en fianan man atu na ni ti in asai bok he huna hian Longtlai District Wildlife Crime Control Sub Unit Member Secretary Chimtipi Wildlife Division Deputy Conservator of Forest Pu Samson Thanru machuan PowerPoint presentation mangin report apea Longtlai District tu ramdang nena in Ramri International Border mani wangin RAMSA le akai noi thil dan phal lo chi te in han chon na kal khan ani thei ti asai langa kum sang ni som ni kum kal meka Longtlai District Wildlife kai hnuya dan bo chiat na thil tum sari man chua to ania podcast kal mek pani aum thu atar lang bok he meeting a hian Central Uele MJA Phongpui Photographers Association le Tlomai Pol dang tenen tho ho na thatak nei ya ergan manga SAVA ve ti re dan tur le sapel le akai noi dan bo chiat na man chua konga tho ho dan tur le malak sel dan tur rel ania ko san le media kal tanga injirti na tam jok bo sai tur le dan bo chia vai tura en dikna uluk le jingzo ka kalpui tura malak tepo ngai tu ania chutiang chuan malak tura ruaman ani bok ani January ni som le pakwa atanga voin thlenga Longtlai District chunga healthcare workers ne na covid vaccine pek to za thi anvain mi zanga som hi le pathum anni to covid vaccine Covisil hi Mizoramin healthcare workers tenena apek chu arwala pek Longtlai District chunga healthcare workers tenena pek chun som chu district hospital thoktu tenena pek masak ania district hospital a hian mi zan hi som ko le pali hena pek ania Longtlai East huam chung atangin sangal PHC a mi za samruk le pasari lungpher PHC a mi samli le pathum le bolpuyan ji PHC a mi samni le paruk nena pek nin Longtlai East area a hian thoktu mi zali le samthum nena pek ani to a Longtlai West huam chunga chongte Community Health Center atangin mi samsari le pakhat pek to ani boka Borapa Suri PHC a mi samni le pani hena pek ania heti hian Longtlai District chunga covid vaccine pek to song hi anwai mi zanga samni le pathum ania tichuan Longtlai District chunga healthcare workers omna vasai tlang le bung tlang saw ta te vaccine hi tunkar ni ngani February nilia hian pek chun zom le ani don ani ketu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo he sak turin karon ngen che ani ole kun rei tak sa som pani borvel karin khom theilo nuwa Mizoram sarkar ro man na tharber January ni som le paruka ati chua kausan hote pathian biakin khom kan nei theidon ta ni in alanga hemi chungchang hi hantarlan kadu awangin karon seidon ani sarkar chuan in khom hi aphal sakri angot lo ani ti hi shemasa ila shileng alakian lo awangin shilaka inveng tak chungin kanin khom aphal chau ani kausan member in zat lo tak tak kan ni awang le biakin in tiat lo tak tak kan ni awangin akhai rual thei ang ber turin biakin aleng zazela somnga chung khata in khom thei anianga in khom zong zong ten face mask vo vector ania zanlama ero in khom phal ani si don lowa khoen lai a chau kanin khom don biakina zai ho phal ani don lowa Sunday school po mun khata tanga zirtirna pek thin tur ani kausan hote sri laka kan himzel theinan le heng ruam han nate a hlotin theina turin tual chung kausan zong zonga SOP implementation committee din vector ani ole hunrei tak in khom to lo kanin khom don ta chu ania tun ma zong zong in khom ngai lem lo tan chuan thu thar ani te chiam om love in khom thin ta ne ro hunrei tak
in khom thei lo nuwa in khom tur kan ni awangin kan phura kan philia kan ham hai zawa kan ru ru alang masaber ni alang chu Sunday dress aniam ka selo lo ngai tu azom ve mai ro no pang in khom na phe khok thar le ngai an tam ngotin karing a chan chu an chan san tlat khuang pu te an la hadam zel thei dona ko san ho te kan hanin mu khom don chu ania a phuram phian mai heng zong zong kara hian sarkarin angai pe mo em SOP implementation committee hi an soi zaw lok ila sarkarin in kai suaina siam zong zong te en dik tu tur an ya wangin apoi mo takzet ani ko san mi pui in khom ten SOP an zom thaim in khom zat en fi angai anga thutna en fil angai don bok ko san chen khat chuan committee an in tin fel to in karinga chen khat la in din lo anom bok ngun taka ngai tu chunga committee hidin ni se a thale in karing ko san committee mai ni lo ko san mi jinga sarkar na thok officer emo sar lo emo helama mi hoi zaw le in kai suaina khong taka keng ko ngam tur kan in ruat a thale ome chutiang ani lo chuan tholom king khom hi sarkara kan pek lu angai sut ang ti po ala om phian mai engpo ni se pathian siak thi ko san suai tu ten fel takin rowan rel mai tur angai ila kan tumber sileng bo thei tura ruam man na tha kan nei ani ngat chuan he sileng hian min lakian san emang in khom chung changa ko san then khat chuan an kal dan tur an tar lang towa kumu palam kum som ruk pangachin chung lam le no pang kum som noi lam in khom larem tilo anoma afu phian mai thei in mu khom thut tur kan awangin natna ben von nei ta phei chu in khom lo ngam se atha kati pui khop mai chutiang zelin kumu palam le no panglam te po ole ka soi thui lu tuk do ne ko san zong zong ti danin an vek lo lain pathian ni lo om tura ero kan ti dan ai nang deuh put mai thei sileng laka kan him theina tura ni phot chuan a eng zong point in khomila kan fak pathian chu alom thawang